Oain dela, ja, 4 urte, hasi gina laboratan, luzia junda, diru aldetik indarra hundik ez genekan. Eta jak nekazal turismoko basarrin kliente gehiena umiakin eta familia hundizian, horzatik sartu ginen, apartamentuk irikitzeko idea hortan. Eta pesatzen deula gauza senfilo bat, xume bat, asko behiratu dio nahi efizientzia energetika odalako horri, konsideratu digute, bakoitza lagunentzako da, preparatuta, gela handi bat eta txiki bat literakin jarrita dana, eta bakoitza lagun. Eunen batian izan ezkeo, sofak amadia, eunen batian behar izan ezkeo beste umen batentzako, preparatu lehike beste bat. Herri ikusten dugun moduan, azkenean hortik joan beharko litzateke ez, Arkiza beti izan dana ez, naturei lotuta, baserrei lotuta, ingurumenei lotuta, dagoen leku bat, hor, nolabait, kanpotik etorri daiteken jendeare, izan dezan leku bat, hor ondo egokituta, ondo pegatzen duen hortan, baita ere, hortik bertatik ezautu ahal izateko. Eta, zentzu horretan, ekimen honek bat iten du, herrian baita ere martxan eta hasidean beste ekimen batzukin eta gutxinaka horrelako eskaintza osagarri bat sortzen nahi da, ez? Daude baita ere Urmara, Kanpo Librean aire librean irikitako museo bat Kordobika Jauregiren obrarekin, bisitatu daitekena. Dauka baita ere beste horrelako ekimen bat bertatik sortutakoa txakolina produzitzarena eta bertan ere Urrosoletxean txakolina ikustearena, dastatzarena eta bertan eitarena. Eta aspalditik ere, udalaren aldetik ingurumenarekin eta indako lanarekin, beste erakusketa berri bat irikido edo berritu deu, naturaren interpretazio zentro batekin, Fagus interpretazio zentroa. Es de reconocer en este momento siempre, ¿no? Pero también que la iniciativa privada surja, que surja además teniendo en cuenta esas líneas que ahora se están demandando en el turismo. Ellos hace ya muchos años supieron también crear una iniciativa que se ponía de moda. Ahora, con toda esta experiencia consolidada, nuevamente emprenden también otro rumbo, otra experiencia, que es la del apartamento turístico, que no solamente tenemos que verlo allí en las ciudades, en San Sebastián, donde proliferan, o en ciudades costeras, sino que también son una oportunidad para el turismo en entornos rurales como este, ¿no? También nuestra labor va dirigida hacia que el turismo de Guipúzcoa sea sostenible, sea equilibrado y sea cohesionado, y que además respete nuestra personalidad, nuestra autenticidad y nuestra manera de ser, ¿no?